Ngenzeka wethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le vidiyo igama lami ngumsizi. Silokhu sibabaze njalo iy'gameko ezenzekalayo-ke ezweni lethu sakhile. Njengoba-ke izolo bekusabalele iy'ndaba-ke zensizwa noma-ke zomfana nje omncane obukeka-ke yi-2K la khona-ke ebulale khona-ke uma wengane yakhe ngesihluku wasebulala-ke kanye nengane. Naye-ke wagcina ngokuzibulala. Kuvele iy'ndaba zokuthi lesi sigameko usenza nje lo mfana ingoba-ke uthole ukuthi-ke le ngane akusiyo-ke eyakhe noma-ke ingane-ke akuseyakhe. Wasekhetha-ke ukubabulala nengane wase-ke ezibulala naye. Isigameko-ke lesi sithinta abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana abakhuluma-ke ngaso kakhulu bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene ngalolu daba. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani ngalezi iy'gameko lokhu zehlela-ke noma-ke zenzeka-ke kulezi iy'nsuku. Emva kwesinye isigameko esike senzeka la khona insizwa-ke yaziwa ngoSibusiso Lawrence la khona ibulale khona-ke uma wengane yayo esimeni futhi esifanayo la khona ekuthiwa-ke ingane bengesiyo-ke eyakhe. Kuningi kukhulunywa ey'nkundleni zokuxhumana. Benza ufisa ukuthi ngizwe uvo lwakho la ukuthi ngicabangani-ke ngalolu daba sihlala lapha kwi-comment section.